Ake ndithi ke bafethu sanibonani. Ngibingelela kakhulu ladies house, ngibingelela ngokuziqhenya nangenjabulo. Injabulo enkulu engazinzisi bafethu. Hayi yabona bafethu, manje kunikeze into. Manthi ukhulume kakhulu. Ukhulume nakuthi khala nje uzukhale. Hayi bafethu, indlu enkulu. Osisi nje omama ngibingelela nje ngithi sanibonani bafethu. Abekho ke abantu ke abanijabulisa ke njengabo bantu ngoba emthini hayi yabona na ungehlula nje umuntu wesimame ngokukhuluma emthini. Hayi andazi yabona ke lithe ladies house ngimthanda nonke bafethu ngoba ke bafethu okuhle ukuthi bayatshelana siqhubekeni bafethu ngoba siyazi ukuthi akugeji nande kunikeza into. Ngithi khulume uze weqisele, ukhulume ujule ngoba kusuke kwinto yakho ngimnikezile. Hayi yabona ladies house. Hayi ngithi viva ku 0727 744 7804 ladies house. Hayi namasotsha kanti ngingawakhohlwa mfowethu, andikho kwenye indawo. Kunabantu bathi use-PSG uzani nendaweni ethile. I know ndisebenzela eLsikisiki. I'm based in Sikisiki Unity Park area. Uma uza kum ngenzela noba uyamtshela omnye ngami ezofuna usizo, umngani wakho, umzali wakho, uyafona si-arrange ukuthi ufuna ufike usuku oluthile, ndikunikeze isikhathi esi-right senzela na uzokwazi ukuthi uhlale phansi sibonisane ngexesha libe enough yonke into yabo, even nomsebenzi kubantu abaye bafike bezosetyenzwa yabo. Ndithanda kanjalo bafethu, ndithanda nje kanjalo. Number 2, kube nabantu lana mandize endaweni mina I update, I make sure ukuthi nje ngi-update kakhulukazi ku-Cape Town kubhiko. Andimane nje ndize kwenye indawo vele ndiqhamuke nje unless ingumsebenzi nje o-private kweyo client ngoba ma ndifuna endaweni ndiza ngemali isithethe sarrange izinto andivele nje thutshu yabo. Kodwa nje kwezinye indawo ipromise kufika uDecember nje vele usiza na ngoba unyaka uphelile bafethu. Izinto zizokwenzeka, bazongibona abantu kakhulukazi eKapa, abantu bakhalile phofu kusukela kudala bakhala. So senzama ukuthi bafethu nje ndisibhedile eLsikisiki isigodlo nje la sikhona uza eLsikisiki. Makhosi, ngiSolomon lo Luchu Salad, makhosi.